Punten ah. Bang Amen. Panona alus, irung alus, bibir mulus. Ditepot diharap digigir manis mulus. Ngahanjar kalpisan. Begetah siga bagong. Harganya apa ngedek aing? Teu keceletot. Diu dewe. Teu. Iya, siga bagong ngedek aingnya mah. Kau ini mengenal. Teu ini keceletot ya. Polia ya. Panona alus, irung alus, bibir mulus. Ditepot diharap digigir manis mulus. Nah, begitu gedahan. Ngahanjar kalpisan. Begetah siga kuya. Gas, kepedan kemana? Begitu, Pak. Begitu. Oke, gas. Kemana ya Duan? Kepedan kan itu ulang ngalangan wae. Kedong lah aing minjem malas kedong ya. Aing nyari kaharep ke ditu nya. Itulah orang geus sore ya rek balik. Kedong doang turun. Udah aing baliknya ke dieu. Ya. Kedong lah. Ulah. Udah urang geus sore. Kedong. Ulah. Anjing baca aing ge ulah didorong. Bagus banget share. Kemana mau motor tak? Jalan-jalan lah, motor baru. Sombong banget sih, abang ngomong buka motor anyar. Iya dong, motor baru. Emang elu nggak punya motor baru? Bukan aja. Aduh. Jago naon, Mam? Hak anda motor baru. Motor baru. Anjing ah. Goblok motor baru. Mam, Pak Haji. Ayo yang tuh di jero. Eger nyatetan pare biasa tas panen. Ayo perlu ya, Mam. Anjing Pak Haji. Mana, Mam? Pak Haji nak. Di jero tuh Yan. Asup we langsung. Oke, Mam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo naon Yan? Ayo perlu ya Pak Haji. Ayo perlu naon Yan? Biasa Pak Haji, perlu ya. Rek ngaspon deui. Denge-denge Pak Haji terus panen cek si Imam cenah. Panen gimana sih? Iyo anjing catatan pada boga hutang. Akhirnya si rek kasbon. Kamari deh gisut yang dibayar. Yo. Bu, siapa gede tuh yang beli es ya? Bu, yang buat beli es. Pak, di situ ya, tuh orang penta duit nage. Mana itu sih ya? Ayo. Bagi duit tak buat beli es. Ayo orang haus ah. Naon nih? Minta duit ke orang. Minta duit. Lah, aing budak dieu sia naon sia. Songong banget sih. Macam burung tuh yang sih. Rekaman sih, ha? Udah mau usah anjing leutik. Cabut bener. Bapak, orang bejakan ka budak ayo. Ayo. Budak, tadi ayo. Aing dibalangkeun ku aa. Saya dibalangkeun ke budak mana? Tuh ke budak itu tuh, duaan aa. Aing dibalangkeun. Ayo orang serang balik. Wah, udah serang tuh budak tadi. Wanian itu budak. Mana anu tadi nyeburkeun aing? Mam, kenaon sih? Keren-kerengekeun musik. Yan. Keri asup. Boleh nih gabung. Mantep Mam, gedean Mam musiknya. Oke, go.
Berani banget siap spotting, ayo. Berangkat. Bisa bang? Pak. Kabur. Oh budak dia, pengen dia jaga nah. Enak nih musiknya. Anjay.